od kada je tenis, od kada dnevnik počinje sa tenisom, sa tekvondom, sa šahom, od tada je srpski fudbal i srpska košarka su umrli. Nekada je dnevnik za vreme Brozove Jugoslavije počinjao sa Crvenom zvezdom. Zahvaljujući tom kultu, zahvaljujući toj klimi i atmosferi, postali smo prvaci Evrope i prvaci sveta. A počeo je dnevnik i sa Partizanom, isto kad igra Evropskog. Slažem se, isto. Toga više ne... Pogledajte novine. Umrlo je sve u Srbiji. I novinarstvo, i kultura, i sport, i ekonomija, i privreda. Sve je uništeno. Srbija je danas jedno razvaljeno mesto. Ne razumem koja je ovaj... Poenta je... Spona sa teniskim uspehom, a da je u drugi plan pao fudbal i košarka. Fudbal i košarka su pali u drugi plan već poslednjih 7, 8 ili 9 godina. Dakle, na margini su. Zato što se neuspesi u fudbalu prikrivaju individualnim sportom, kao što su tenis, šah, tekvondo, aikido. I onda se predstavlja da je uspeh sjajan, koji ja ne sporim, pozdravljam, drago mi je, Đoković napravio, važniji i bitniji od onoga što bi trebalo da prave Crvena zvezda, Partizan, reprezentacija i fudbal i košarka, i fudbalska i košarkaška. Pogledajte košarkašku reprezentaciju. Jel pominje danas neko košarku? Ne pominje niko. Kakav je plan selektora Đorđevića? Jel postoji plan? Jel on izašao i porazgovarao? Jel smo imali da pročitamo izveštaje, priloge? Ne. Jeste videli avione koje dočekuju fudbalske reprezentacije? Jeste videli kako izgledaju ti avioni? Sa slikama igrača. Za 9 ili 10 dana. Svaku reprezentaciju dočekuje 15-21, što njenih navijača, što Brazilaca. Ko dočekuje ove tenisere na ovom liku? Pogledajte BBC, CNN, pogledajte svetske medije. Sve kamere, sva pažnja je usmerena na Brazil. Plače cela Kolumbija, ali Falcao neće moći da igra. Jeste videli šta je bilo u Madridu, kad je Atletico bio prvak i kad je Real bio prvak? Naravno. Pratili, mene umalo srce nije udarilo, pošto Barcelona, nažalost, nije postala. Slažemo se. Dobro. Gospodin Željinović. Pa ne, evo ja bih dao odgovor na ovo pitanje. Zašto je individualno... Zato što su hobiji postali primarni sportovi u Srbiji. Ne, zato što je manje hoštaplera, prevaranata gde su individualni sport. Kako ćete vi Đokovića sada prodati ako ste menadžer? Kako ćete vi da priđete? Kad on zajedno sa svojom porodicom godišnje zarađuje 10 do 15 miliona. I kako će